Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala ong baka Delimitation Committee Shen kan Phah ke jubab syaka sarkar jela halor ka jinglong jingman ka jing Phah ki constituency. Dang Shen ka sarkar kala tho syaka council ban betha ya ka ban Phah no ka Kaiphot jang Delimitation Committee. Usimbot CEM uba PNCM mulai thu akinong tho kubor bekilayo ya ka shiti na ka sarkar ka bapentip bekilada banekren bat ka Delimitation Committee halor ka jingyo pediang ya ka ni ka shiti uba PNCM mulai thu baka committee kan sujubab halor ka ni ka shiti jong ka sarkar kasamoy trikam jong ka ni ka ying dorbar ha KHADC peminta bat kumju ha Giant Hills Autonomous District Council kan kutno ha kasantarik ulber arhajar arpusau. Delimitation Committee ika jungton jongka bakwa ban exercise ika new delimitation ban adjust kishnong ha kursi papel ban nilai ban balance ha gini ban number of electorate saman ki kursi dia le se on this ground ru ka syong pada ha main juga la usu dynam ba ka jungton kam some more time let's say juga state juga Delimitation Committee consider the ground nomor kalau atli kini boleh mahni let's say dari pak banli election dah new delimitation try ulah ban consider nak benda ka extension Menteri Katana PHE Markis Marak